Sibonga nje ithuba elinqayizivele ukwazi ukuthi ke sibehlale nje la nabelaphi bendabuko. Namhlanje sihleli ke nomunye wabelaphi bendabuko osemkantibufu. Khona la ithembisa la khona ukuzoba abantu ukuthi sikhuluma nobani. Wena beke indlebe kwi-channel. Yabo. Mkhulu wenza khehle siyaphila njani. Igama lakhe ke aziwa ngalo emkhakheni wezokwelapha. Umkhulu uMagolwane. Ungabona emncane kodwa umkhulu ngoba usho wembethwa abakhehle. Siyabonga nje ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe. Sihlale phansi ngifuna namhlanje sibheke la udaba lwemimoya kakhulukazi isithunywa yabo so abantu abaningi baba nayo inkinga yesithunywa ukuthi sihlanjulwa kanjani nanokuthi mhlawumbe mazi ikhona ithunywa zihlukene kanjani futhi ake sibheke lapho ikhona isithunywa umkhulu uqinisile yabona umbuzo wakho muhle kakhulu ake silungise la isithunywa kwamele abantu beqale bazi ukuthi isithunywa siyini kuqala number 1 ngaphambi kokubetha umuntu unginesithunywa isithunywa kuyinto wonke umuntu azalwa nayo umuntu isithunywa uzalwa esifumbethe siba isiphiwo sawo wonke umuntu kodwa kuba nenkinga ethi esithunyweni kukhona abantu umuntu abe nesithunywa sokuthi kodwa akudinga ukuthi azabholofida abantu kwabanye akudinga ukuthi umuntu azahamba athi mina ngiyothwasa isithunywa ngokomthetho asithwaswa uyakhuliswa umuntu esithunyweni uyakhushulelwa umuntu into ezithunywa manje esithunyweni isithunywa ke mkhulu hayi ukuthi kukhona isithunywa somuntu wesifazane isithunywa somuntu wesilisa umuntu ashola kubukhula hayi ayikho leyo nto leyo cha leyo nto ayikho cha isithunywa sina agenda isithunywa siyisiphiwo ingilozi yakho nje leno suku owazalwa nayo njengawo wonke umuntu wazalwa nengilozi yakhe eqondene naye okuyisithunywa sakhe lento angithi ukuza ukuthi mawuke uthola ukuthi mhlawumbe kukhona into othi uma usuyibona uthi lento ngathi sengiyibona okwesibili yebo leyo nto kusuke yaqale yaveswa isithunywa sakho kuqala ngaphambi kokuba uyibone ngeso lenyama uyibone kanjani uyibone ngeso likamoya qala ngaphambi kokuba uyibone ngeso lenyama mayisiyenzeka kusuke kuba ngazathi usuyayiphupha lento ukuthi hayibo lento ngake ngayiphupha ngayibona noma kuukuthi lento wakwayibona ephushini kusho ukuthi isithunywa sakho sake sakuvezela ukuthi kukhona into ethize ezowenzeka awangayinaka ngaleso sikhathi njengoba isizovela manje isivela ngendlela esibonakala ngeso lenyama so abanye bathi kunesithunywa samanzi abanye bathi kunesithunywa sentaba abanye bathi ziningi izithunywa wena ngokwazi kwakho zingahlukana kanjani lezi izithunywa lezo thunywa lezo mkhulu lezo kuthiwa ithunywa zamanzi kuke kwenzeka uthola ukuthi umuntu meye emanzini kulapho yena afika athole khona ukuphila kube khona umuntu othumaya entabeni ume yokhuleka entabeni ngamandla azazile umuntu kube yilapho yena athola khona ukuphila njengala ekhaya nje thina sini amanzi okuphila kwethu kusukela komkhulu bethu komkhulu kweza kobaba ubaba wami nje umunye olaphayo na usebenza ngamanzi ngiyazi ukuthi umuntu noma ngathi ufika egula kanjani mangamthatha ngiye naye emanzini siyokhuleka emanzini leyo muntu 100% sure uzophila kusho ukuthi zihlukana kanjalo mkhulu okay naku umuntu seziyamhlupha ithunywa noma leso sithunywa esuke simembede mhlawumbe sifuna ukulungiswa uma eza kumkhulu uMagolwane uyasizakala yini njengoba ngisho nje mkhulu ukuthi kakhulukazi la ekhaya sisebenza ngaso isithunywa njengoba sisebenza ngesithunywa nje kusuke kumphoqo umkhulu uMagolwane ukuthi leyo muntu osuke efikela ekhaya ngokwesithunywa akamsize ngoba yonke into umkhulu uMagolwane ayenza uvele isithinta into ezithunywa umkhulu uMagolwane ngabe uqamba amanga mengathi into enobudlozi ngiyayazi ngabe sengikhuluma iphutha kodwa umuntu othi uze ngesithunywa kwaJiyana leyo muntu loyo kwamele ngeqiniseke ukuthi isithunywa sakhe uphuma la ekhaya sehlambulukile naso sesikhuluma kuyena manje abanye kuyenzeka athi ayisihlambulula isithunywa abe kulento ayisebenzisayo efaka izizwe ukuthi lo muntu lo kuzophakamisa isimo sento ngathi isithunywa kanti ilento kade umsebenza ngayizizwe wena wenzini njalo shortcut so yabona izinto ethile yena ubona ngesimo sikamoya esihlambulule noma esiphakamisiwe kanti kade kuthiwa lapha lamagobongo sekuthiwa ufakile asilungiseke mkhulu asilungise lapho umkhulu ngilikhulume nje iqiniso
ngilikhulume Mkhulu iqiniso inyanga eziningi noma abathandaza abaningi sebeyakwenza lokho bayabafakela abantu kodwa la ekhaya kwaJiyane besingakazi Mkhulu sikwenze sengilikhuluma nje iqiniso la ekhaya kwaJiyane leyo nto besingakaze siyenze ngezizathu esukuthi nami lapha engisuka khona akwenziwanga so mangayithatha leyo nto ngiyifakele ingane yomuntu kukhona mfowethu into ethi isithunywa sakho singaphambana nalezi zinto ofakelwa zona mangizokufakela izinto engezokuhambisana nawe kusho ukuthi ngiyakulimaza kudinga ukuthi ngikukhulise ngendlela efanele nami engakhuliswa ngayo bese masuphumile sekuyima usungaqala uyithathele inqumo kube uwe oyifaka lezo zinto lezo kodwa ungayifakwa lapho dle khona impande ngoba mangizoyifaka la ngikufakele mfowethu egobongweni lakho ibe segazini lento okungenzeka mhlawumbe iyaphela yabo uma isiphelile kuthiwe he wayesebenza ubani kodwa nje emva kwalokho akasaphindanga wasebenza ingezathu sokuthi lezi zinto abantu bayayifaka manje ke ungcono umuntu ozoyifaka bese ahambe eyivuselele lento ngoba sebesho njalo kuthiwa hayi iyavuselela asazi ke thina ngoba sivuselela ile shortcut so la uma ufika umuntu nina nimezela nje uma kuthi umuntu ofuna ukukhushula isithunywa nimezela igobongo lakhona likhona igobongo lesithunywa vele ikhona ekuthiwa igobongo lesithunywa noma hayi amampunge ayikho into ekuthiwa igobongo lesithunywa kusetshenzwa nje ngamanzi umuntu uyiswe emfuleni ayiswe emanzini size siphakame isithunywa sakhe Nkosi yami likhona igobongo lesithunywa likhona ke igobongo lesithunywa liyafakwa izinto ezithize igobongo lesithunywa lezi ezinamagama obudlozi obuthize ziyafakwa lezo zinto lezo zifakwe ngezizathu esithini namfowethu mawusuke ufakela umuntu mawusukudlisa umuntu igobongo lesithunywa angithi usuku ufuna ukuthi kuhlambuluke izithunywa ziyahlambuluka lezi zithunywa kulomuntu ukuze zibe clean umuntu uyalishaya igobongo mfethu elidla igobongo ngendlela alidla ngalo kuze kufike lesi sikhathi abathi manje esithi isithunywa sakhe sesi right thina igobongo angithi uma se writing bese kwamele kube yiso futhi eshow ukuthi sesifuna ini manje mina ke ngikholelwa kuloko ukuthi umuntu angimdlisi igobongo bese befike laba abantu kuye bethi hayi sesi right thina ngegobongo sesifuna ini bese ngingene kuleso simo leso ukuthi manje isithunywa sakho sithi sesifuna amanzi odwa sekuyisikhathi ke lapho ke esengikuthatha khona ngiyokufaka kakhulu emanzini njalo siyemanzini makukhona mhlawumbe umuntu ofikayo ezolashwa la ekhaya ngiyazi ukuthi ukhona wena njengomuntu odla igobongo lesithunywa ngiyakubiza mayidinga amanzi ngisacela ungithathela lo muntu umfake emanzini sekumsebenzi wakho lo until lento yakho izigcina ikhuluma noma izigcina ihlambuluka phezukwakho so kuthatha isikhathi kangakanani mhlawumbe ukuthi umuntu awubona umehluko obe zophakamisa isithunywa mhlawumbe mase efikile kuwena Mkhulu kudependa kuso isithunywa ngoba yiso njengoba ngisho ukuthi yiso kudinga ukuthi sikhulume kumuntu njengoba umuntu ezodla igobongo kwaJiyane angeke kuze kube umkhulu wami uJiyane ozokhuluma kulowo muntu angeke lokho kwenzeke kodwa kudinga ukuthi isithunywa sakhe masikhulume kuye sisho ukuthi sifike kuye ngephupha asingezikini akusisesami lesisithunywa ngisikhuphulayo esalomuntu asifike kuye sisho ukuthi hayibo sesi right thina ngegobongo then ke useyasho useyavuka cha Mkhulu kuthiwe inkulumo ke yafike yathi kimi seku right ukuthi sidle igobongo manje sekudingeka ukuthi singene kulesi sigaba esithi kodwa siguaranteed ukuthi isithunywa somuntu umeke wafika la ngiyakwazi ukusiphakamisa ngeke bese nithi hayi kukhona okungenzeka kahle senisola yini umuntu phela uba kuyenzeka abanye bathi hayi ukuthi awenzanga kahle ukuthi ngabe saphakama wasicindezela wena umuntu sehluka ukuthatha iblame umkhulu Magolwane sika akasafuna ukubeka ukuthi hayi imshayile le qinisile futhi ngiyawuthanda ke lowo mbuzo mina nginobufakazi akhona amathwasa la ekhaya athwasa sona isithunywa akhona amathwasa la ekhaya uma ngingake ngwathathe ngiwabekela mina ngokomthetho mina angisahloli mina nje ngumkhulu Magolwane angisahloli sengibiza amathwasa athwasa sona isithunywa la ekhaya ngithi nanga umuntu uzohlola bese ngihambe ngiyoyihlalela phandle ngiyiphuzela udrink ngizobizwa yiwe sethi baba siqedile owami umbuzo mangena la endlini ukuthi lo muntu osuke ezohlola bese ngibuza ukuthi unelisekile yini owami umbuzi lowo ukuthi usunelisekile ethi umuntu yebo Mkhulu senginelisekile akekho umuntu oke wangena la ekhaya wathi cha Jiyana nginelisekanga
ngimbuze ngempela ukuthi shosho nelisekile makuukuthi phela usafuna siqhubeke singaqhubeki wonke umuntu uphuma esethi cha nje yani ingane sengizwile ngiyabonga bese ke sibone ukuthi emva kwalokho ke loyo muntu usesizakala kanjani ingane ziyalikhipha ikhambi zilikhipha ingane ikhambi ngiqhamuke mina sengilibusisa ngegama lika baba uNkulunkulu bese umuntu ephuma so sengikhulumela ekuthenini ke la ekhaya mfowethu definitely sure umuntu oze ngokwesithunywa ngeke mfowethu azaphume lambatha siyabonga uzwileke mawunesithunywa inkinga yesithunywa ngabe wathwasa wake wathi yazama mhlawumbe wathi uzama ukusiphakamise kwangalo umkhuluma Magolwane ukuthi usekhona ke ukulekelela kuleso simo leso siyabonga kakhulu abantu abese inkosi yami bakithi futhi angifuni ukufana nenyaka lezi ezithi mawuke wahamba waya kuphi wathi wena imuthi awusebenzi cha nkosi yami nomkhulu Magolwane uyefana nabo bonke abantu mkhulu uyefana nabo bonke abantu akuyi ukuthi ngoba ngumkhulu Magolwane sengazi konke zikhona mkhulu izinto nami eziyongidlula ngelinye ilanga kodwa okwamanje abekho abantu abake bafika kwahlule ukuthi ngibasize kwesinye isikhathi mkhulu lento ifika ishaya ekuthenini umuntu akasizakali uma kwamsamo wakhe vele uvela uyibhedela angithi uyabo yingakho kwesinye isikhathi kudinga ukuthi umuntu akaqale alungise umsamo wakhe kuqala ngaphambi kokuba eze komkhulu Magolwane noma eze kuba laphi bendabuko ukuze sizokwazi ukuthi silekelelane nezidalwa zakhe zizokwazi ukuthi kube yizo ezimgezela izinto naye ezokwazi ukuthi impilo iqhubeke phambili uzwile siyabonga